passe 292 et 293. Waman yahdillahu kala mo Allah feni fa wal muhtadi ko won fewdo yalla fewne waman yudlil kala mo Allah majjini falan tajida lahu a heɓantama awliya a weldiɓe min duni ko hewta Allah. Wiɗen passe 292 et 293 ka tafsir al-Qur'ana de sura 17 et 18. Waman yahdillahu kala mo Allah feni fa wal muhtadi ko won fewdo waman yudlil kala mo Allah majjini falan tajida lahu a heɓantama awliya a weldiɓe min duni wa nahshuruhum min muɓito yeɓe kadi yawmal qiyamati nyande dargal ala wujuhim e dow geece maɓɓe ɗen umuyan hara ko ɓe bumɓe wa bukuman ko ɓe mbobuɗuɓe wa summan hara ko ɓe faaɗuɓe ma'wahum werde maɓɓe nden jahannama ko yite jahannama. Si ɓe sumi ka yite kullama khabata tuma kala rokki yite ngen tuma kala nge rokki zidna men ɓeydana ɓe sa'iran huɓɓunge kadi dhalika ko ɗum ɗo jazaa'um woni joddi maɓɓe ndi ɓen noon sabu kamɓe kafaruɓe yeddi bi ayatina ayaji amen ɗen wa qaluɓe wi idha kunna ayusi men laati ke zaman ƴeewa rufatan kiɗɗe aynano men e lamabusono komin immintinteɓe halqan jadidan e tagu kesu awalam yaraw e ɓe yi'ali anna allah wonde no allah alladhi woni on khalaqa samawati taguɗo kammuli ɗin wal arda e leydi ndi qadir wonde mo wawi ala yaqluqa e dow nde o tagata mithlahum yeru maɓɓe wa ja'ala lahum o waɗaniɓe ajala lajal laaraɓe fi sikki o ala e maggal fa ba zalimuna kono toñoɓɓe ino sali illa kufuran sona yeddugol ngol tum liyataɓe law antum so tawi woni law antum sinno onon hara ko onon no tamlikuna wonno ko jeyi khaza'ina rahmati rabbi saabije yurmede joomi ande idan on tuma lam saktum pellet on stockayno ɗum sokkon jogoɗon khashyatal infaqi kulol dépense gol yimɓe ɓe fiwata lanno hakke ko wudduɗon he wa kana al insanu neɗɗo o laati ka gaturan ko wudduɗo ha feƴƴiti. walaqad atayna musa gomɗimi okki annabi musa 9 ayatin mandiji jeenadi bayyinatin ɓanginaɗi on yahay ka tafsir al-Qur'ana de humpitoɗo mandeji ɗin jeenayi ma ɗum noddollan ka numéro téléphone 657 60 53 09 même numéro e réseau ji ɗin fof si wona areba ma ɗum ka email Facebook Elaji Abdoulaye Kala @yahoo.fr. Allah dali fas'al lando non bani Israil id ja'ahum tumande ɗi arnoɓe faqala lahum o wi'ani ɓe kanko Musa faqala lahu wi'animo fir'auna inni mingo ila zunnuka mi ɗo sikkuma ya Musa ko ayo Musa mashuran ko a bilɗaɗo nani ko on ɗa wolude. Gala annabi Musa maki lagad alimta pellet an tegiɗa andi ma anzala haula'i wata jeppinde ɗiɗo peji illa rabbus samawati sona jeeɗon kammuli ɗin wal arde leydi ndi basaira nde ko nde tasakuye wayni min la zunnuka mi ɗo sikkuma to min kadi ya fir'aunu ka yo fir'auna mathburan ko a halkiɗo kala woli ɗum ɗo farada o faala an yastafizahum nde o dillinta annabi Musa e nde o wippotoɓe nde o cifotoɓe nde o elmintaɓe min al ardi immorde ka leydi fa agraqnahu men yolimo kanko amman ma'ahu e ɓe wonduɓe makko jami'an ɓe dendangal wa qulna men wi'ani min baadihi ɓawa makko li bani israila onanne bani israil iskunu hoɗe al arda ka leydi fa ida jaa si aroyi wa'dul akhirati fodore sakkitirde nden sakkitorde nden ji'na bikum min addoya on lafifan hara ko on jokkondirɓe hara ko on jogondirɓe wayliten Allah dali wa bil haqqi sabu gonga kankoni yo anzalna men jippiniri al-Qur'ana na sabu fenande wa bil haqqi sabu gonga kadi nazala nde jippori wa ma arsalnaka menen non men liralima illa mubashiran sona ko a weltinowo wa nadiran ko a huɓɓinowo wa qur'ana nde ɗo jangetende faraknahu men sendidirinde men waɗinde aya e suratuji fiyun litaqra'u fiya jangunde ala nasi e dow yimɓe ɓen ala mukthin e dow no wondiri e ñiɓal wa nazzalnahu men jippini nde tanzilan hattirde e jippingol qul yu aminu bihi gomɗini nde alqur'anare yo awla tu'minu he masi ɗon faala tan gomɗin ko ɓurani o innal ladina andena ɓen wutul ilma hokkaɓe gandal min qabili ko adi alqur'an ida yutla si jangama alayhim e dow maɓɓe kayre alqur'anare ne yakhirruna ɓe suuyayi lil adqani wonande ba'e maɓɓe ɗen sujjadan hara hiɓe sujja e hoore majje wa yaquluna hara hiɓe wiya subhana rabbina laɓal wodani joomi ame in sikoni kana laatike wa'du rabbina fodore joomi amen nde wallahi la maf'ulan ko golletende wa yakhirruna ɓe suuya lil adqani wonande ba'e maɓɓe ɗen yabkuna hara ɓe wulla wa yazidum ɗum ɓeyda ɓe khushu'an yankinare uluyu idu Allah noddire Allah awi do rahmana ma noddiron mo rahman ma noddiron mo malik ma noddiron mo fattah ɗum ɗo fo ayyam ma tad'u kala ko noddirɗon mo
falahu ina wodanimo al asmaul husna inde moƴƴi tun kanko mara inde borde oñinde ɓoylinde kanunde wala tajhar wata fenyimbi solati ka julde mande janga dow towna wogo waganno wala to khafiti biha wata suudunde kadi ha har ala nande ko wonda wolde kon ala andude weli weli qur'ano wabu takhi jogi to bayna dalika hakkunde townugol e fenyi e suudugol sabila lawol wa qul wiya alhamdulillah mi yetti alla alladhi lam yattakhidh tawdo jogitaki waladan biddo walam yakul lahu la tanakimo sharikun kafididdo fil mulki elamu makko walam yakul lahu la tanakimo waliyun gido min adulli immorde e kala bangeji din wakabbirhu maunina mo takbiran hattirde mauningol surat kahf makiyatu bismillahir rahmanir rahim suratuji joyi heno kander alqur'ana hidi fudduri alhamdulillah ngol dono jeya e majji alhamdulillah mi yetti allah min abdullah kala e won bela jentade alladhi anzala jeppindo ala abidihi edo jiado makkon alkitaba nde do deftere wala mi yeji allah o wada alde iwajan o nyinde tayiman ko de nyibunde fewnde jokki direct wangal jokki gonga kan liyondira fi yonde wajore basan fi sattende shadidan tidunde milla dunhu immorde kamako kanko Allah wa yubashshiral mu'minin fi yonde weltinire be do gomdimbe alladina ben ya'maluna salihati won be gollude ko moƴƴi anna lahum wonde hino wodani be ajran joddi hasanan labandi makitina hara ko be nyibo be fihi e der mayri abadan poma